sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapo kanipagayam tayo adani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilinget na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. O anya. Magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas, ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak timang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko ma, tadi kan to agbalbalyo. Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak ti kasta? Ay ayatan ka unay, Dani. Kasta akmat ka, Karen. Ipatpatid ka unay-unay. Ket namnamaek nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti kolehiyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita kapimanaw itayan ako. Uwen, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwen. Isang buton na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na intun bigat. Kasta. Ket, kumusta nga iti panagadal ti nobya manak ko? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kunana mat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwen. Kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga road ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met. Nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Amala, umunag ka. Agyaman na, Karen, ha? Anya may dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, uwan kayam. Nangan ka ka din?
Saan pa'y kaririin ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat-maturog ak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagarmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi. Ay kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog Ringan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga. Kano ka pa'y asimang po, tanak ko? Kasangsangpot ko launay nanang. Di mag-asak pa'y nga miniji palengke. Ate, inggatangan ka iti tinapay. Kan inlak aman kayo mutan iti sidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman. Birbirukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Kat sikat ni napili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga no kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak nakaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anya ngay manandag itayin sang mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat kan nakasing-sing petpay. Ni nanang met. Adayo nagasgasat akmet iti anak yo. Ngamin, kinayat nak. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namut saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la kuma, nanang. Kumusta kan Karen? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awag kan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Jak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Mat. Aywan gayam, adamanan babayadan mi. Kasapulam ka diti kwarta? Wen ko ma. Imawag ak ijay balay, ngam awan ka nung pay matimay pauit dananang. Di ka di makaawit ditoy? Saan pay nagadu ti as-asikaswag. May stressak nga rudan kadagiti nagadu ang arami di dya pagadalan. Sige, itulod ko lang nga rudan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho? Sana balin tinapatag, ada ramatam. Kan may sa, kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano'y ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang amin ang masango, kapot na makumiko makidya pagadalan. Sige nga Rod, masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipauit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang Mat. Siyempre, nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung akiminis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to'y anak yo Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sa bagay,
Nataer kamot ket di ang agpaiso anak ko. Nangisid ka laeng basit. Ha? Ninanang met. Tall, dark, and handsome nga rod ako na dagiti kaadalak, nanang. Pagyamanak unay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Kat sapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin kamakam ko jay pagadalan. Iso nga itaak lang manan anak kaawid. Aya, ay kat say-saya atom nga rod ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakkel mo. Bakay, Apay ka de lakay. nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkasla nakababain mo nga rudan lakay. Sanda pa'y nga agasawa iti anak ta. Ngam, kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamot ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit. Nga main, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may isa, uray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Ngayon, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas-tog da ngagsasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat kid di anak ta, ngayon, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pa'y. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay, ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ha? No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din aya. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt, nagsingpait, kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman akunay, Dani. Ibaglaang hantada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na rem. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital, Iti kasta, maamwak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyamanak. Bye! Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadagiti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramida niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita to makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan.
Isu asapay lako maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matantatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayong tumanan ti agsarita. Ado pa'y ngamin ti aramidag. Sige anak ka. Bye! Uy, Manong Dani, si kamat gayam dito. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga ay asaan kayo mat nagkuyog kiniin San Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amangan mo sa bali. Kahit ko asawan, amangan mo nagbidot ka lang itinakitam. Kasano ko mga biduta? Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso ka no ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pay nga rod ana sa mabuting kamay. Ngamin lumuklok magmat. Ang agis isom laang mat. Sa bali latta ngamin no nalaing nga agaywan tinobyo na. Saan ka di Manong Dani? Kwa, una. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen, Hmm? di ka kumagong ungat, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Uwan no, parikot iti nagbaetan ta. Ha? Ne, apay mata na sa ludsud mo day ta. Una, takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa, pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anyaman tinaibagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka, Mad. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Isuhasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan maysa, talagamat nga dabasol ko. Karen. O sige ha. Idapa kunda ito'y. At upay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapu ka dagiti adon anay tultulong mo kada kami. Nang runa kan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Sumagmamanolaan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amumi nga adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan na. No may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laang dito'y anakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong.
Ay, agas man ka na kan. Bili ba ka talaga iti kinaalis ma? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pag-alistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto. Masikog magaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle. Kawan! Isumati agwarwara sa damag dito lugar tayaw. Anya? Di mo nagraduar ni tabulan aya. Apay no tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ngagtrabaho ni Karen. Patsek asan ngagbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamatan ti pamilyam. Awan sa bali a pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat kamat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Ken panangan andingay na kanya kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilyana. Apay ngay talang ay pagamtay toy. Itatamasigog kan. Nagbutangak nga Dani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, huston day ta panagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan. Dalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Ngiburay no kasta. Agtalinad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag tirik na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag no kanyak. Iso na lang. Ta sa anak ba't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak ana love at first sight ken kuana. Iso nga papatik nga rod tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nang inom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Ngaman yan takas jay laang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayan ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyok para ken kuana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko.
Isu nga ita, minnalemanen ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi. Sapay kuma ta nakaibati ak iti adal nang runa kadag iti padak nga agay-ayat iti napudno. Toy pagayam mo, Dani. Ken ka pagayam, Dani. Wen, pudno asayang, ngem panagkunak ket dimon sayangen tinaitulong mo kani Karen. Kastametten iti pamilyana. Nasakit man nga masapul nga ag-move on kan. Lipatemon tinapalabas ket mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita ket ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patsyak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam, Dani, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.